دەم باش خوێندەکارێک هێژا ئەز مامۆستا حەسەنم ئەمێ ئیرۆ وانەیە نەهان ji pirtûka zimanê Kurdî refa heftan bibin. Waneya me jî îro helbest e. Helbest bi pênûsa helbestvan Seyid Aliyê Findekî hatiye nivîsandin. Bêhtirî xwe ev helbest çawayî helbestekê em karin bêjin helbesteke civakî ye. Yani êş û pirsgirêkên civakê dide nîşankirin, çi pirsgirêk civakê de hene, rewşa civakê çawayê. Yani tiştekî vî awayî ji me re bi awayekî wêjeyî dide xuyakirin. Em ê dest bi xwendina helbestê bikin ji bo ku em zanibin bêhtir ev helbest ser çi daxil em ê piştre jî yek bi yek em ê rêzikên wê malkên wê şîrove bikin û piştre jî em ê herin ser wateyên peyvan. Pirtûkê xwe vekin ser û pela 36 em ê dest bi xwendinê bikin. Min çi dît û çi nedît divî emrê xwe yêkin. Eskerê qehr û xeman her dem hicûmete li min. Ger belak winda bibe nav alemê lê bigerin. Bila bên cem vî feqîrî rast û rê ser ve bibin. Çikû ez keleha bela me 100,000 hemd û sena ji Xwedê re ku qewet daye li nik min cih dibin. Em ketine wextekê xêr û xweşî bûye xela lew xilasî bi silamet tê de zor e pirin çetin. Derheqa ehlê zemîn gotiya Şêxê Cizîrî galibê ehlê zemanî mamella ademîn. Emniyet nîne li ser dostaniya ehlê zemîn pir ecîb bû pir xerîb e rêz û rizma ew dikin. Îro dostin ew ji hev re tu dibêjî canfîda roja paşê tu dinêrî erz û hala li hev didin. Tu dinêrî ew kesê muteber û nav û bi deng xatirê qefdek ji pûşê bêkemal hev dikujin. Tên nik şêx û melayan koya ku ew silhê bikin halbûkî kengî biya şêx û melayên xwe dikin. Tecrûbe gelekî me kir her me dîtiye wiha lêbelê paşahiyê re gelekî poşman dibin. Em carek din em ê helbesta xwe bixwînin vê carê em ê wê pêre şîrove bikin ka helbestvan mebesta wî ji vê helbestê çi ye. Destpêkê dibêje min çi dît û çi nedît divî emrê xwe yêkin eskerê qehr û xeman her dem hicûmete li min. Yani dibêje divî emrê xwe yêkin ku mijiyaye her dem yani dibêje çi eskerê qehr û xeman yani weke ev êş û xemê ku ser wî tên weke eskerekî weke leşkerekî dide xuyakirin dibêje her dem hicûmete li min yani her dem ev qehr û ev xem û ev kul bi ser me de êrîş dikin. Ger belak winda bibe nav alemê lê bigerin bila bên cem vî feqîrî rast û rê ser ve dibin. Yani dibêje ger belak yan jî pirsgirêkek çê bibe dibêje rast bera werin wê belaya han dema lê bigerin rast werin cemin yani wekê çi dide xuyakirin ku her dem bela û pirsgirêk û yani rewşên nexweş bi ser wî de derbas bin her dem ew rewşê nexweş ew pirsgirêk û ew bela têne cem wî. Dibêje çikû ez keleha bela me 100,000 hemd û sena ji Xwedê re ku qewet daye li nik min cih dibin. Yani dibêje niha vêdekê dibêje çi dibêje tevlî vê yani êş û kul û derd û xemî ku bi ser min tên ez weke kelehekê li ber bela me û dibêje çi jî dibêje 100,000 hemd û sena ji Xwedê re ku qewet da min yani nû hemda Xwedê dike spasiya Xwedê dike ku yani ber van belayan jî hêz daye ku yani li hemberî van belaya û van xeman bisekine. Em ketine wexteke xêr û xweşî bûye xela lew xilasî bi silamet tê de zor e pir çetin. Yani dibêje çi dibêje em ketine demekê de dibêje xêr û xweşî bûye xela. Em zanin xela çi xela yani dema birçîbûn çê dema yani xwarin nema peyda dibin dibêje xela rabûye. Yani ya ew çi dide xuyakirin dibêje
خێر و خۆشی لە جیهانی نەمایە بوویە غەلا خێر و خۆشیە چێ بوویە دەبێژە ینی گەر ئەم ژێ ینی ژێ ڕەوشێ خلاص ببن زۆر و زەحمەتی ئەمێ خلاص ببن ji ber ئەفقا ڕەوش و پرسکرێکێن و دەرباس دەبن دەرحەقێ ئەهلێ زەمین گوتیە شێخێ جزیری غالبێ ئەهلێ زەمانی مامەلا ئادەمی بالا خەونێ لەوێ دەکێ ئینهای جارێ هەلبەستفان دەرباسی چ بێ بەحسا جڤاکە خۆت کێ پرسکرێکی گۆ جڤاکێ چێ بن هشمەندیە شاش یا گۆ جڤاک ینی دژیانە خۆ دە پێکتینە دبێژە چ دبێژە ها گوتنێ دەوان بێ شێخی جزیریش خۆ مەقسەدا ویژێ مەلایە جزیری ئەو ژێ هەلبەستفان ئەم ناستکن هەلبەستفانێکی پر نافدارە ئینها ئاخافتنی مەلایە جزیری ئیجاب زمانی خۆ دبێژە دبێژە چ ئەمنیەت نینە لەسەر دۆستانیە ئەهلێ زەمین پر عەجیب بوو پر غەریبە ڕێز و رسمە ئەو دکن ینی دبێژە ینی مرۆڤێک و جڤاکە و ناوان بژین ینی دەمان بێژین جڤاک نە تەڤاهی جڤاک لێ وەکە ڕەوشێکە جڤاکی دیار دکرد بێژە دۆستانی ڤان مرۆڤێ vê ئاواییرە نابێ ینی چاوات بێژە ئەولەهی یانژی ئەمان سەر دۆستانی ئەوانتنە دبەک و ئیرۆ دۆستێتە بە دبەک و سبە ببشتەرە دژمن دبێژە چێ پر عەجیب و پر غەریبە ڕێز و رسمە ئەو دەکەن ینی ئەف تەڤگەر و ئەف هەلوەستی کوژڤان مرۆڤان دەرکەبن پر عەجیب و غەریبن ینی نو دبێک و ئەف ڕێباز نەیە ژیانکردن ئەف ڕێبازێکی کو مرۆڤ گەرەک ژێ دوور بکەوە پشتی وێژی دبێژە ئیرۆ دۆستن ئەو ji hev re tu dibêjî can fîda roja paşê tu dinêrî erz û hala lev didin mego yanî çawa rojekê hev re dostin hev re yanî can fîda dibêjî dikarin canê xwe berhev bidin lê roja dêyem roja din jî em bînin çawa yanî dewan bêje erz û hala lev didin yanî pirsgirêka bavir çê dikin tadeya zerarê li hevdû dikin Tu dinêrî ew kesê muteber û nav û bideng xatirê qeftek ji pûşê bêkemal hev dikujin dibêje ew kesê muteber ew kesê rêzdar ew kesê xwedî mekanet bi civakê de yanî weke bêjin mînak kesê weke mela weke şêx kes bêjin ev kesin wilo bi nav û deng weke axa ئەف کەسێک vî ئاوایی شونا ku li gorî wê mekaneta xwe li gorî wê cihê xwe di civakê de bi awayekî rast tev bigerin dibêje çi dibêje xatirê qefdek ji pûşê bêkemal hev dikujin yanî dikarin ev kesên yanî ev qas muteber û rêzdar û xwedî cihekî taybet di civakê de ji bo xatirê pûş em zanin pûş çi ew gayê got hişk dibe ji bo xatirê qefdek pûş dikarin hevdû bikujin يعني شخوا أفجي وكا وينيك يعني بأوايكي مجازي دي بيجي إنه يعني جبو تشتن بقيمة دمان بيجي جبو خاطري قفدك فوش يعني جبو تشتن بقيمة بنرخ دكارن هفدو بكوجن تينك شيخ ملايان كويا أو صلهي بكن هاغوكي كنجي بيا شيخ ملايين كويا دكن دي بيجي أف كسين كو بفرا يعني شر دكن تین دخوازن تین جمع لایان کو چاوا اجبو صلحی تین جوان لیدما ملا جوار چاره سریه که ببینن وان لف بینن داویه ده بیا ملا او شیخی خوش ناکن داویه بیجی چه تجربه گلکی مکر هر ما بوتمان ببین یعنی بیجی ما گلک تجربه بی آوای دیتنه gelek caran tiştin wilo serbihatiye wilo sermeler bigas bûne her dem ev kesê ku vî awayî jiyan dikiya jî van tevgerên şaş van rêvazên şaş dike her dem ew di paşiyê de poşman dibin yanî di dawiyê de ev kesê ku van xerabiyan dikin ew bi xwe poşman dibin zirar û tadeya wan dawiyê li wan vedgere niha jî yanî weke pirtahî ev ji bo weke şîrovekirina malîkên helbestê bû ha werin ser wateyê peyvan ser wateyê peyva hin peyv li cem hene em ê wan şîrove bikin wateya wan binivîsin peyva yekem dibêje hemd û sena tê wateya
سپاسی دمان به هم 100,000 حمد و سناش بو خودی یعنی سپاسیا خودی دیگه یعنی وکه پیوند کارن بیشن حمد و سنا و تیاوی سپاسی سپاسی غلا دمان بیشن غلا مگو یعنی دما برچیبون پرد به خوارن کیم دبه ام بیشن غلا رابویه یعنی وکه شروع بکردم کارن بیشن چه وبلاتا برچیبونه یعنی وکه پرسگریکا برچیبونه وکه پرسگریکا برچیبونه انها پیدا پشتوی چیل جمعهایی چتن او جی شوا یعنی پیدا که کردی لی بزارها یک جودایه واتهاویتی واتها زور و زحمتی فی اوای یعنی زور یعنی جی زحمتی پوش شوا ما بریان هاما بو پوش او گیایه هشکر گیایه هشک بكمال وقتا ما قو بوشي بكمال يعني بنرخ بقيمة في أواي أم دكارن وشيروفا بكن ما قو يعني تشاوا دما بيجن بوشي بكمال يعني بقيمة بنرخ ببهاية وكا هم واتم كارنو جير بنويسن ببهاية معتبر ما قو كسي يعني خودي جهد جفاكيد يعني بيجن ريزدار يعني جهه ريزگرتمينه ارزو حالا دمان بيجن ارزو حالا لف دكن يعني وكميناك كيم بيجن كسك ما في وي الجم كسك يدن هذا دما جيد خوازب اواي كي نخوش ام بيجن شب اواي كي يعني عاجزي كده بيجن ارزو حالا لف دكن يعني وكا داخواز نامه انو تشتكي جيد خوازه لي تشاوب اوايكي نخوش اوايكي تو عاجزي تشيد به يعني متقارن ويجي في اواي بيجن داخواز نامه امنيت دمان بيجن امنيت ماغو يعني امنيت وكا امانيتي يانجي وكا ام بيجن تشي اولهي دمان بيجن اولهي عم في كسيناي باوري عم بيناي في اواي متقارن بيجن اولهي جينا دواتها اولهي دبل متقارن بيجن وكا تشي باوري يعني باوري عم في كسيناي بيجن امنيت بيننا آدمين شخواتي واتايا نجين آدميين يعني شخوا بابيفك عربية لي هلبستي دهاتي بكار آنيش بل أمزانين دويجة يا نتني ويجة يا كردي ويجة يا جيهاني بشتي زمان بيفين خواد بنها يعني تنيش بو وكا أوايكي موزيكي ممكن بده ممكن أو بيف يعني أمش زمانك يدن بينن قرتبونك دن بده هلبستيش بربيكي جانا جي ام بينن بيفن فارسي هلبستان درد كيفن جانا بيفن تركي جانا بيفن عربي في أواي درد كيفن واتيا ويش خوا واتيا آدمين يعني مرو واتيا وي مروفا بيفا ما يبري داوي غالب أو جيتي واتيا دوان بيجن افتشتكي غالبة يعني أواي كي كان بيجن إنه برانيا في تشتي أميناك كي ام بيجن شو أوجي بخطيفة عربية ام بيجن ميناك غالبي خوندكاران نآمادنا إيرو بيجن ميناك روجك بارانه يعني درفتنايكو ورن حاصل بن درسي بيجن شي غالبي خوندكاران نهاتنا غالبي خوندكاران نهاتنا يعني إنه براني آوان نهاتنا في أوائل تارين بيجن براني بيفا ما يا داوي بيجي أهل طبعا بيجن أهلي من يا أهلي في كسي يعني وكا دي ساوجي واتيا مروف دي واتيا خلق يعني واتيا مروف ياجي خلق إنه مروف يكون جيهاني بيجي گۆری چوار تەتووکێ دایم بکارن بێژن خەلک یانجی مرۆڤ خەلک یانجی مرۆڤ هەمێ وەرن سەر پرسان پرس ژمارە نویساندنە میوان بخوێنن و بەرسڤ ئەوان
لەسەر دەفتێ بنویسن. پرسا یەکەم دەبێژێ هەلبەست ڕەوشەکە چاوە تێدگهینە هەلبەست ڕەوشەکە چاوە تێدگهینە دەستپێکا دەرباسی وانەیە بوون دەستپێکام دەرباسی وانەیە بوون مەگۆ هەلبەست چاوای هەلبەست ڕەوشەکە civakî dide diyarkirin yanî pirsgirêkê ku civakê destketin ژمارە wan pirsgirêka bawayekî wêjeyî dide diyarkirin ji ber vê yekê em dikarin bêjin çi rewşeke civakî rewşeke civakî pirsa duyem dibêje di helbestê de pirsgirêkên civakê çi ne di helbestê de pirsgirêkên civakê çi ne gelek pirsgirêkim me re derbas bûn gelek pirsgirêkim me re derbas bûn hin ji wan çi bûn hin ji wan destpêkê digotin ji xwe destpêkê mirov ser xwe diaxive weke kes çawa pirsgirêk pê re derbas dibin çawa qehr û xem ser wî de tên lê di malikên dawîn de di malikên dawîn de a sêyem a çarem a pêncem bihtirî xwe pirsgirêkê civakê dide xuya kirin yek jê dibêje باوەری شو يعني وەکە عینی مالکا ئەم نانویسن لێکەنێ وەکە واتەیە ئەوانە نەبنویسن باوەری کێم بوویە ئەم یەکێ جوان کارن بێژن ئا دوویەم مرۆڤ ئەم کارن بێژن مرۆڤ لەڤ ناکن yani şer dikin pavre pirsgirêkan derdixin havtî awayî yani tenê ev her du weke di pirsgirêk em dikarin binivîsin hin tiştên din jî dwaneyê di were derkevin hûn jî dikarin yani bêhtir ser pirsgirêkên mayî jî bisekinin û wan jî binivîsin lê weke di pirsgirêkên sereke yani bawerî kêm bûye mirov lev nakin îca em dikarin ji wan jî li gorî malikan û rêzkan hin tiştên din jî derxin هاشي موارد سر خالا جورو آوا جمع جورو آوا چی جمع هیرو مالک شو بریانها رفع ششاد جی مبر جمع نویسین جوره نویسی هبون نویسین پخشان هبون ای هونان دی هبون نویسین پخشان مدگو جه هبوکو بندان تکتی نویسین هونان دی مدگو جه مالک و رزقان تکتی مالک و rêzikan pêk tê rêzik çawa bûn rêzik bi tîpa mezin dest pê dikirin û bi qafiyeyê bidawî dibûn rêzik tîpa mezin dest pê dikirin bi qafiyeyê bidawî dibin û ji xwe her du rêzik yan jî sê rêzik yan jî çar rêzik dibin malikek ji xwe kêmî du rêzikan çê nabin kêmî du rêzikan çê nabin divê ku du rêzik sê rêzik çar rêzik yanî her wekî din pevre dibin malikek pevre dibin malikek مدگوت تایبەتمەندی rêzikan çi ye em bêjin mînak ev rêzikek ev du rêzik ev sê rêzik ev rêzikek ev du rêzik ev sê rêzik ev rêzikek ev du sê taybetmendiyê van rêzikan çi ne ji xwe taybetmendiyên hevbeşên rêzikan bi tîpa mezin hemû dest pê dikin bi tîpa mezin dest pê dikin û bi qafiyeyê bidawî dibin bi qafiyeyê بداوی بن ها جمعی جامد گو هر دو رزق سه رزق چهار رزق قبل bin malikek ha ja taybetmendi malik için emiş minak ev malikek taybetmendi van her si malikan çinin taybetmendi ya malikan ve keviya kiteye rezikan ve keviya kiteyin rezikan دەستێکی سەر rêzikan medgo çi medgo wekheviya qafiyeyê de yan jî wekheviya dawiya rêzikan niha deman bêjin taybetmendiya malikan çi her malikek em bêjin çi taybetmendî tê de ye wekheviya kiteyên rêzikan çawa wekheviya kiteyên rêzikan xwe em zanin kite çi kite dema em peyvekê dabiş dikin li gorî derketina wê ji devê mirov medgo di şartê kiteyê hen di mercê wê hene mercê yekem ku yek carî ji devê mirov derkev ji hev veneqete mercê duyem jî divê ku tîpeke dengdêr tê de hebe mînak dema medgo
پرتوک وەکە کتە دەما ئەمە ئەو دابەشت کرد مەدگۆ پرتوک مە ئەو دکرد دوو کتە هەر کتە یەک جوان یەک جاریش دەبێ مرۆڤ دەردکەوە و تیپەکە دەنگدێر تێدا هەیە نهاشی گۆری وان کتەیان دەما ئەم ڕێزیکی خوا ئەم وان یعنی دابەش بکن لە گۆری کتەیان دەما میناکە ئەم بێژن ئەمیش هەلبەستا خوا میناکەکێ بنویسن ئەمیش هەلبەستا خوا میناکەکێ بنویسن دبێژن ئیرۆ مالک خۆت بێژی ئیرۆ دۆستن ئەوژ هەورە تو دبێژی جانفیدا ڕۆژا پاشی تو دنێری ئەرز و هالا لەو ددن مبالە خۆ بدێنێ ئەمها یەکسەر وان بکەین کتە مبالە خۆ بدێنێ بێژێ ئی شخوا تیپێ دەنگدێر بخوا دبن کتەیەک ئیرۆ دۆستن ئەو ژە هەورە تو دبێژی جانفیدا ئەف دەبێت چێ دەبێ کتە ئیرۆ دۆستن ئەو ژێ هەورە تو دبێژی جانفیدا کامان بژمێرن 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 کامێ رێزیکال بن وێ دەینن ڕۆ ژا پا شی تو دنێری ئەرز و هالا لەو ددن کامێ وانژی بژمێرن 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 بالە خۆ بدێنێ کتەیên vê rêzikê pazdeh bûn û êvê rêzikê jî pazdeh in li vê de em zanin pîvana van her du rêzikan yekin pîvana van her du rêzikan yekin kiteyên rêzika yekem pazdeh bûn kiteyên rêzika duyem ew jî pazdeh in nihal vê de em dikarin bêjin ev her du pevre çin e malikekin çima ji ber ku her du rêzik kiteyê wan wekhevin em bêjin wekheviya kiteyên rêzikan rêzikê wan kiteyê rêzikê wan wekhevin em karin bêjin ev malik e